I'm gonna come back. I'm Master Xitsonga Analyst channel. Hey. Yeah, namuntlha ta khayela hi Mr Post na vanhu lava mbirhi a lava ku va a va bifa. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra 9 January fike ni hlangana this post ka official page ra Mr Post laha nga fika tsariwa ku lembe leri nga ri ku ta nandziha mo hi lunghisa tiko, and then loko ni langutisa kwalano Mr Post i fika a tag those two pictures kwalaho. So i va mani vanhu lava kahle kahle. So lowo sungula loyi a nga ka left lo ni kuma ku Mafoza khale nga Buti Masengi, as you can see, then verify ku yena a ro sungula ni cover the videos about him. Liyo sungula ku ri liya ya loko Dr Joe Shirimani loko va attackiwa hi Mr Post big fan so Ligezani Nugere. So kwalano yena lo yena nga nyika more information Mafoza khale nga Buti Masengi from those screenshots lo munhu kamishona yena kha vona information yo lo so Ligezani Nugere I demala ti CD le ka Dr Joe Shirimani, so he's a very very big fan ya Dr Joe Shirimani le yin'wana. Yeah, aku tlhela ku na yin'wana video ni nga yi endla laha ni nga fika ntsala ku Mr Post loko a ririsiwa hi Dr Joe Shirimani fan Mafoza khale nga Buti Masengi, the video lenta linka, so it makes sense ku ri why sweswi a fika a kumeka ndi kha ndi n'wi hima Mr Post. It makes sense to me, it's not a surprise at all. And then hinda hi ya ka second picture, so man, yeah, so ka second picture i Dr Stall. Min hlamaringo ku nga ku ndleke yini, why Mr Post dila ku bifana na Dr Stall ni hlamarisa nyana. So ndzamini ku ya nghena ka page ra or page or account ya Dr Stall na ku twisa ku swi nga swi ku humeleni. The only thing which I think swi nga swi kotisa Mr Post ko post leyi ntsena ku yimena leyi nga postiwa hi the 15th of December, se album ya Mr Post a yi humeni sin after this post ani. So na Dr Joe Shirimani a yi humeni, ani masitundzi ku sungula ku humesa Mr Post yi hlasela ivi then nghena Dr Joe Shirimani. Ivi then Dr Stall yi fike yi tsale ku experience ya tirha mi ta swi tiva after listening to the new album ya Dr Joe Shirimani. Mkhulu, I salute you, job well done. Lembe ri ta hlawula kwala ka album hi roxe ku ri lava ku tsemiwa hi track number ma wona yani hi leswi nga tsala swo. So it looks like Mr Post maybe did to inago Dr Stall maybe are you the undermine or something, because adru class it's a fact maybe it and the car obviously master nzuka lero you Mr Post adru class. So maybe Mr Post do kwat sesho antivi, but anone swikurishilo leswi nga kwatisa ku munhu antivi, maybe there's more to the story. Yata hi khe swi vona ku nkarhi wu kha wu famba, but this is the only thing leswi ni vona ku maybe swi nga swi kwatisa Mr Post ku Dr Stall a yi tsandzeka ku va yi acknowledge ku dibini antivi. Yeah, so sweswo so far how information atom updated. Loko ra amngeza subscribe anta kumela mtleka subscribe. Damn.